Ishiwi Bible Pameli Ningishi Junka Pongshok Tele and Terchari in a Pakami Wivang. Itum the Psalms 23 Liang Sigajia, Hogupok verse Jili. The Lord is my shepherd. Prohona Iwi Alcohomana Galachi, same verse, Chilita the Pata Sigajia. He leads me beside still waters. He leads me beside still waters, state in the Pakwire. Chui Tui Kangte Akaba, Tukamepava, beside water of rest. Nasamga Kui the Hitadaka colored middle. Color Azingli Patashum Katum, my cup overflows. Tada Pem to Pem Tide. Austin Townley, Pastor Mayonmi, Kayashik near Pastor Mayonmi Anna, Tanlaga Sadly Laka, Church, Tada Hirika Makamane, Deolake, Jana Summer, Tada Atamraika Kasana, Kokrum Mapung Pamne, Ka Achi Hilirazang Laka, Iwiva from Bangalore Makrai Tada, Shanghai E 2009 to 12 Pam Saye Hili. That's a ragazang here, Tada overflows. Tada Pem to Pem Taiji, be putting shirting in a hilly. The he young Maman Laga, Itumli, Bangalore, Tangkhul Church Li. Very proho, Jishu Christian and Yaukoho Magsa the Tanmi Lak the Lage by Shankwe, Lang made the Hiwi Church with Shongza Hili, Ishui Yaukohoma, Church Hiwi. Very in a town new Mikaya, Atum the Tandakle here, Kachankat, very in a town new Mikaya, Yaukohom being the Tanlak the Layag Jibahi. Shankwilaga actually razang laga ringpaye ningshiye Bangalore Tangkhul Baptist Church li ishi gospel sower ministry na hiliraga ida ishina po krane chili ishi kaya shikngie yaukoma Reverend Muivah anamatan tutup ini thade thumni kamong so kami aman saklak tanglak hai lang mi the church with kum akwi calendar li tanglak ina saklak ina sangha hai Palm Sunday Hili Shili Kamong so Kamihiva, Manding she say they ishi in a marum gospel sower ministry winner, ring a pa ning shigachunka, ishi alcohomali pongshongai, Gala awi otsa grumbing, Lila ning shimie, lang with the razangaidically church members who wing chili, theologically, Trilagin at Tamkika Chunga Zangbabam delay, lang with the Ogotui secularly, office, Trilak high post critically Chunga Zangdele, church Hilika Sanka, Zangraka high senior Chunga Zangdele, in every details Mavasal and Mutongali Iwi, Kayagashi, coloring a panning ship Pongshoknaye, Galachi Hiliragazang Hiva, Natumni Teme Hauda, the Migi Jimaning Nekaitum, Shitkasang, Mangla Rin Hili, Katadatum Rerkang, Rum Shido, which Bahili, Itumi Mirin we experience with Lungchilita, the share Sak Naine, Teomeka in a Ishi Gospel Sower Ministry. 2013 we na hopok the Sara ka hai ne ka ishi kachung khamai thada ishi mapau maitai tambak nai hai da kachung khamai thada yur khang dei li otsang rumai senapati mau ka tha ka sung da jena Imphal Church Anpur jena Chandel ta sung da Tangkhul ishi redama ja samane on takum iwi PhD kup sanghai laga Korea we na hanung laga hili Hortingchon Pastor Elson itum ngarumaman laga thada Tangkhul li ari hon ragazat ne Jena Kachung Kamay Wivang Tada Ministry Katarang Sare, Ishi youth and the children, the Rin Laga Sane, sports, color musically, Ishi, Hilly Gospel Likata, reach out Sachido, Chili Ishi, Chili Ningrin Akane, Mayang Lakachunka, Ari to me, a Pumli, Ukrulirano, Infalirano, Mayang Lakachunkali, Tamquik High Tem, High Chunkali, the talent that Salaka High, a Mansaglaka High, Ka Church, Jaga Maraka High, the Chikitas lead from the sports kata, organized Sami. Kum Chileshi Gospel Cup the Ishina organized Salaga Imphal area we Tangkhul Kanui Tot being lang with the Yurkang day MU with how we student itumgrum naga Kwika Chingay Jenek Tading a tain turf ground with how Kwilaga a Jontang Amay Daniel Yanya Hiligasang Pum Saye in it had a Krajan Salaga Bangalore Lilla Yerso Ligli Idatum Tada connect some on the Sabire day the Tada the very in the common show maker Tada Ishimatang expansangay the Ishi ministry Tada Teomaker 2013 Wina Hopok Lagate had the Ramaman the Ishava Shunkai Muivah senior pastor Irmapau Zingtunwi and the Tandaga Sarasaye, very in the Dagar Sire code, Ali Hotuaida, Achi in the Muhuchin Lagata, the Tanda Cleaning, Natumi Sayagsa, Ningchang Jankate, Itumi, Mirin Ministry, Natumi Sayagsamazanka, Mapung Parumne, Galalishia, Bangalore Hiwi, Tangkhul, Mirang Labing, Razangai members Katonga, Natumi Hankangai Pava, Kalachi issue with topic La Chipupame, the Lord needs it. Very in a Prohona, Dagar Sadali Kojipaji, Nalila Ilila.
in a Dimapur li she came gazang atamli jili medical doctor ka Tangkhul naw ne khrajan sa da an ka hang ne hi ukruli clinic so ka bai bang de ungkheng atamli pharmacist akana ani khrajan sa le an hangi ji ukruli syringe chungmai to either rak lo hi student ka tam naw bing nei da khui wang lam them ne ka student ka tam naw bing ne ra lo ye dia te thumi apami thada khanui totally sak bai chung kha de le de le aring authority itum ne hi topic ba heli the Lord itum is it Prohona nali dagar sadale prohona itumli dagar sai chupa hili itum yangrum re ari isui Bible pami na pata ka hai mathang mandang itum na chili matai la kaina verse 31 li itum na pa kha verse 31 li prohona savai khwai le kachipa chili itum na chili akharin laga matingrum re yang re kala 38 li itum na ka jang kha blessed is a king who comes in the name king awunga chipa tu yar chili itum yangrum re kala 42 kiwang in a verse 42 ta khui how play che ko chili peace chingri ka hai ta ka jangre hi tu yar ka thum hili itum yangrum ngai in a khun ka sia sa ge location legishin a painting ka hai awa nawi ka thar tuine nawi mangla na than laga nawi maran bing nawi rauping na ka pi khai tuine ka jingra mui tuine itum na phap ta khar maning mane oguthi wi thangmet na ba hi ma thairar mre aroi pung atam hili awa nawi mangla ka thar ni thumning chon milo nawi ka jing ungram mi thangmet ithum ni sang milo ithumi a mixo mi da phap ka ta sang milo nani ithum ni khimati ngai da lege chipa je ba aring thor nali pod lekho khamarar uklung kaya ka sakhai mi da mirin khanga chei pung atam nga sang sak ngai ye kala shit ka sang bing jisu crystally khuisang khai bing wi wang ba shit ka sang chui khamai step akhalika khu atam nga sang ngai awa nawi mangla ka thar wi khanga chon ka pone doctrinally theologically khangoi akhalama so khawai awa nali sayasa de misang de lekho jisu christo mising de sayasa de ka pone amen Jishu Krishna awi ministry okthili leide lelaka ladlui da kahang iwi destiny iwi atazan bajia Jerusalem khoda jena awi khanawi haptahi rasungda atamji ana hanghai maran khai chung hauda Jericho ina ana hanung laga Jerusalem ungjang khwai kazat hiwi shongza hili shokai khrjane triumphal entry jena thangi tum ga paje Bethphage kala Bethany hili ungjang khai thili ana awi rau khani likak sone cho talu cho khanganai khu hili gadhana Matthew li wa pa kai thumna chili la jangdal le khani wina khal liuk pa le thumna yang hause jana gadhana akha chili hokai sare chi wa khala khuilo takhi ga sada chili akhwana or leida khlebing nang han khava prohona sawai khwai leidang han kalo da awi rau khani chili khipa mekle rau chi thumna disciples ithumna Bible in pa khuimne jena ani dika so laga ani na khangnai khwa khali bata jine thada ithum ni hiwi hi yang khaba interesting sana ga chi a che khi ga sa de shi yaw ko humana awi dikan khani le cho ta laga osin town le thada khlai sa ga ta khuilo lo khuyung lo thada chili dikan khani jina ta laga ta khui je thada ka thi lo sok bai de awi ma pu le da khain da khai wi sa khang tu khani ne ba ma than thu ki mang han ka la e da ani na ta laga ta khui ka chang jang da ga tha naw leisa jena ani na chi khui da le la ka khangate book li gospel li nga cover bystander nga lemni nga nai chili le sa mi bing da hang kha liuk na ba hili ana rin da klei ba ba its honors akwa bing le sai ji jena akwa bing china ai nani kisa ji le ka tha haw hi kisa gi ji hi itu mi dei da ani na ka hang sa ne jena ani na ka ngan ga ka ji athang ji shuna hang khai tha da prohona otsak vaile and dagar sadly the Lord needs it the hada mi hawiji krajani tum na baka strength sanagje interesting sanagje jeni hui krajani tum ung chang tamli lordship kajiba Jishu Christa kala proho master hili curious da greek doing zang da the Lord kajiba hi lordship atumi mirinjili ana akwa ga sada mapu ga sada thanjat ka sawi krajana ga tum na ba khuye disciples kanijina sakhang thu kanijina atam ga sang kha Jishu Christali osang rum zat ngrum naga anina phapta man naga oh I have a messiah day son of man son of God where we now mirror rare gi chipa maran bing nak chung kha maran khai ji hilak da leira da hilak da shit ka sangwi lung ni anina khui sangai ra sai jena lordship Jishu Christali mapu bali jena ani
chi jishuna ka hang je shak de da khang chi ma le la ai thai kha ba ga da chui akhwa ga tha naw chui akhwa nga te de le sa le la o ka thui ka zingram hi ba an ka sem da chai kha an hang de le kha ba chili thum de king chi vai le da ani na ka ta no Judas Iscariot we krajani thum wa pa kha an wa tha de rabbi da wa tang hau de oja da lordship ba mapu ba je an ma shi chang khui mun de jena jishuli awi mapu ne awi akhwa ne ji ba he an ma khui ma shi chang khui mun ne kha sa khang tu khang de bing ne ba chi lordship ba je khui sang yo hi we curious ka ji ba Lord ka ji ba he Bible de thada apam ko chung ga le si chin hai de le hi we he apam kai khaliba thada possession thada ot kai khwi vineyard yam khui chi we akhwa curious de le si chin de le jena Son of Man, the Lord of the Sabbath. Sabbath hiwe. Jishuina awisa kang tubing tangka ministries that the laka to me Thai haida ma kargsa je kui laga shai hawije. Jena Pharisees bing na tumli yang ta yang sen laga Sabbath tang hisabaila da Jishu Christly encounter ragsano jili Jishu nang hanka de Sabbath jiwe akwa iko da curious. Akhwa mapu gu chipaje tai thum nei tha dang tai ng tai da chunga pa khuire akharli apravuna my lord ka chiba iwi mapu nei iwe khwa nei apravuna akharli chiwi khayag shiwila rauna akhwali chiwi khayag shi curious lord ka ji ithum da tha ka chung ka hili anti scholars New Testament scholars sang sa si chi athum na phapta me khar dei thum ni mai khai pai re tai hiwi si ka chin tu yar hi hitha da chung ka lei sa ka chine Tai hiwi kerjan hiwi tuyar curious ba hi hili jishuna hang da khle hi the Lord needs it ka chi hi yang ka pa tam li kal sa khang tu bing na o hang khleu da chi tha da ngana la khang chi ma le ka tring ma le la ta khui ka hai kal chi mang maning la ta la ga chi wi gadha naw chi wi gadha chi wi akhwa bing na la pro ho na dagar sa ye da hang khleu da tha da chok tha da khuyao lo da mi ga hai hi mathang pak fa liba athumi atam chili hili jishu christali khamya bing hiwa lordship Jishu Christ here with the leo. Nay, Kichibahe, Atumna Maya Chow the Octui Sawi Krachana Kapadale, Pakui the leo. Itumna, Acta Pilate, the pilot way reports Akali, Hitatum the Pakuye. Jesus of Nazareth, for the last 3 years I have granted you ample freedom of speech, nor do I regret it. Pilot na Jishulika Hangne, Nali in the last 3 years, Kumtum, Nali had enough. Your words are those of a sage. I know not whether you have read Socrates or Plato, but this I know, there in your word discourse a majestic simplicity that elevates you above those philosophers. Socrates being Plato being we know pahirigama pahirigla in the matayne, Kana kahang to yar being hiva. Take matayna simple sana papa paina kachuila akahai. The emperor is informed of it, and I, his humble representative in this country, am glad of having allowed you that liberty of which you are worthy, so worthy. Jishuna kumgutum ogthili pauhak soki pilot hilira kahangba ina nali khamyami the sakang sako the kahangsa. He last pilot in the Christa ani ungsam gapang atamli ana hang hai to yarbing. Tai hiwi krachan gapali pilot nava ana akhawa agasada chishuli ana permission milaga kazat with yar zangali de whereas kaitum ni yang sigachia jishu Christa wi lordship pajitum na vayang thi house sigachia thaka kum ku thumarang laga khiwang pilot na ali mathing thu khiwang na otmasa pai le mai da mahang thu itum ni hiwi khyang tamli pilot na la awi lordship jishu wi lordship pai phamta samade kha ina kathana khumunga agasada ina nali khamya khami khoda Ka Jishunawa awi atamji ungsung the pilot with the rasam gupangatam sade the lordship of Christ. Itumi mirinli Jishu Christahi tada iwi hui kamene kachili itumi tanghauga Jishu Christahiva may prohoakane tada varene kachibali tanghai laga they mirin hiva Jishu Christan thandali day iwi mirin hiva Jishu Christan young middle day awi day kachibahi avuava kai kana naungrahi iwi ne the lumna kana kahai day Ka Bible na kahangba gift varena kami lemet ko the jena vare wing sag jena ngrahila avwa we maningachi just the caretaker agasada the higtha yang kwadamli lordship kachi bahi tumna triumphal entry we krajani le rapa kwidile kala itumna azing pata sigachia verse 38 itumna tapaka blessed is the king who comes in the name of the Lord itumna awunga kachi bahi ladluide rata luide leide
awunga ga chi tu yar hi itum hi gospel ga tong ali thada yang ka awunga ga chi tu yar hi itum na sampang re Jesus the son of David Hosanna to the son of David Matthew we book liver Matthew na son of David the record sa haidle ra the clay razang the clay triumphal entry achu we li gada na tong na khrapa chili son of David the ani thada address sa haidle Mark nova blessed is the coming kingdom of our father David analad lui the chui mi the khanga lui de le ali the awunga akwi shim khorina khra kala awunga khog chi bai athum na ladlui de thada athum na remind sami de le de kala itum na John wa pa sigaja Hosanna blessed is he who comes in the name of the Lord even the king of Israel we awunga ta athum na address sa de le de Zechariah 9:9 li maran mi khai ji ka tong athum na record ung sa de le hiwi khrachan same shongfu hili David we atam ni khrachan sakshila khai ka so khai le David we anaw mera Absalom na David li awi ungpam khong ranga pai gi chine rai rata da jena David hi Jerusalem we na yam khai khrachana ka itum na 2 Samuel we chapter 15 verse 30 liwa pa ka samphang re ta chu yam sok chi 2 Samuel 15 with 30 na tum na not sa khui ka mai shi lakin David yam sok hawi je barefoot the lazang the lady sandal in the pyo in the matong la a chi chuin awi rai mi bing rawing than khui laga kala ahi mayanga leng na David hi mai shilagena awi amai hi mayanga leng la kala wi rawing rai mi bing chila amai chi atu mayanga leng la mai shilagena sok hai wi hi wi same shong fu hi li Jerusalem wi ni yam sok hai kala Mount Olive li yam ka khai khrachana ka pa khuye achi hi wi khrachan hi ragata dam niwa David wi now mera David wi na khra aunga bana maya lakina avavuna mai shilagena yam sok ti how Jerusalem wi na whereas now mera khra baina maya lakina kaya trila kaina mi binga tong na aling ro khuilaga Hosanna nawi aming rei mai rano blessed kachi itum ning tang khui mi lo kachi hili atum na slogan vau da khlei itum na chung pa khui de David na mashila kaina so ka hai chi kathar ragzang kala promise masaya ba awunga ka juda wishim khreina David we azawi na now mera ka rara kho kachi ba je hili ana mai kala kaina ragzang we kharchan picture ag rata de leyo kala itum ne hili awunga gchi hi mi bingen atum ni ka thada jishule ka thada phaning thiaw og thui ana sa ka hai awi miracles ka tong mata ka khai otsa ga hai hiwi mangali nung pa ka Lazarus li ka thiu ni ring shok na sa ka hai khrachan ka chung ka pa khire hi ka tong hi thai khui laga atum na wa awunga chi atum na wa ngui da khui ga hai og thui wi aina atum yang laga rom wi nei thum ni ngatang khui khwai wi wang da atum na chiwi awunga bai na ali demand sa ga chi phaning chi atum na awunga we ka klat mak thai kai li razang da khlai pa hi ba yes awunga papa mai Jesus Christo ana kazingram li awi incarnation mikum wa ga sad ana mararang ka awunga papa mai khara tamila awunga papa mai kala arila awunga sad ai rata lui gi chine kha hui period pa ana og thui li og thui atam li wa ahi awi awung ungpam hi awunga wi pangshapi ana thum khai da function masa khang sak tha da ana ok thili ra ho de rau pam wi mirin tha da ahi Chiwivang John the Baptist na aliki hang behold the Lamb of God very we yaw now mikumo we ok thui more khithui khwai wi wang thui khithui ka hai ba the Lamb ga bai ni address ade ali humble sala ka chi nem chemri ka hai thuji takui ga hai wi mirin na rauk thui ji ta an khiwivang awi pangshabi function masang sak thui thuji khla jai khaba till Good Friday hi waitum na humiliation of Christ datum na chitam khire Good Friday go out with Tangkhul Church li in the humiliation of Christ kach bai mutire jena awi atam jimong sung thugi da ana okthili rada kleiche Good Friday nang dawa awi humiliation period awi exaltation victory baji mazang bai thugi da ahi khaya nem chemri kai humble sala ka hai humility gentle sala ka hai we mirin okthui maramba itumi morai mikumo we morai mag saba jina khuithui hau jena concert masam phangran ba jina samphang thui hau morai we songran ma khui ka pai ba jina matik mag chai ba jina khuithui mi hau chiwang a hi khaya khangning chuila kai awunga khui mirin sa da marata ga pai khai tum ni hiliang ka still awunga we picture je le de ka chikta awunga do chai cover mangla rinwi hostility mangla rinwi raing rarma man laga ana hili Jerusalem me korum shima sungda rak khrani wa ana manglawi rai sama manda manglawi awunga aga sada ana rahing rarma manda hostility
itumna yang siga chia jena morai pa mai nang tang khui mi khwai wang da ana hilira ga jang khami bing chinava oguthui na mang machukai oguthui rom mai na itumna ka thang tang khui ra chimang li machukai da phap mata khre lega shia bing a chi tumni wi khrachani pata maman ga jishu christ wi lordship akhwa mapu kachibahi wat yang khui kala hili azing ni ta mai da awi awunga ga chibahi ta pa khui chagi hipa maman laga iwi mirin hili in a question kala in a machuka khui pa jia ya iwi mirin hi wa iwi maning madai ga chibahi machu khui de in a iwi mdiv tamaman laga christo gentili iwi ba kup sanghai laga varena kala nganui la khawin ishavana siyasa sangmida aming na Dharmasing Muivah dharma ka singa ta phoksang mi hai jena ana varelin mi ka hai nawa ka sada in a maning sang sai chila in mdiv watam tamaman laga varena ili rakaho in a sayag sag chida varen ili matu bhai laga it kala in a iwi commitment mi maman laga 2013 li iwi MD first year ku bhai laga it practical tour ungzat laga manipur li khungai na iwi burden ba manipur li leithui ha chena iwi second year khrali ba ladui da varen ili ko ho kala chiwi kumchi chang jili gem star American missionary an ralaga ka tumshi ishi college li na tum khipama mai manipur nga lei wang fasting sami da leido manipur wi Sarkar sing the clapping wang kipama mai na saya sami de lido da challenge rasalui iwi wang mapam ga phai thada mai ka three thada ili varena ra ko hoji the Lord needs it varena nali dargar sa de lido ko de ra ho thu yaw achi tu mi mirin itu mi kaya kana ya iwi mirin hi achi na khaksui da khle hi iwi mening ma de yang ga chibai shan khui da lekhle yang he with triumphal entry hosanna de tum na vaw la ga he with kirchan pam sunday da mayon maman la ga hili yang da khle sa khang tu bing jin awi lordship pa je pap ta chau khui ai la ga khang chi ma le la za thui khai tha da na wi mirin hili na wi akhwa chia na wi awunga chia jishu christ ko ga chibai ladui da remind sangai na ye itu mi mirin hi achu Bangalore hili in rapam laga iwi mirin che ring pasang mamanda success sama man laga nga shun nga ya mirin ka klat mathai la ok thui khai ka chung zang da leide lega shiabing itu mi mirin hi yang masalui ka pai ka zat akan raju hai laga chiwi atam chi mangali aya jishu na da iwi mapu kho da chiwi atam mararang la khain dang da iwi mirin hi iwi nei de in za thui khai ka chung ka leide nana varena somi hai da achu success ala kain three la kain ok thui ka hai degree ka hak sing laga zat ka hai na wi mirin na chi in a sa ka khui nei da za thui hausi ga chi na lordship ka ba jin na phap mata rang de Christa hi na wi awunga ko ga ba phap mata rang de in a TCD Delhi Tangkhul church li in a varena kamang somi da chi dak chi waka khuye chili testimony shinau kana wi testimony mi de our testimony ji iwang challenging sana haude ana ka hang chi kazat raju hai da ICU li pam laga every time and the khaksui ka kui hi varewi na po kui ji awi khaksui hi na kui moment mararang hin da ana phamata samani chi itumi mirin hi in the varing phala kaina eva iwi code in a zatakle lang shodakle hi itum na tukmai mirin li I in a vare iniwi khangsikli zang laga khang tum pam chili in a zang hansi ga chi iwi ogtu hi ki ka malesa in a zatakle ki ka malesa in a tem da clear ki kamaning sa that any time like treat hada varena kuitui ka pai a kawaj in the kuitui ka pai like she avwa bing hili razang da kle natum in hang khangai pa ba in aung rahi iwi ko da na lumma ka na haida kle hi varena kami awi limit ko awi gift any time thada an kuitui ka pai awi ko the Lord need it varena prohona dargar savai de ko prohona chi achi thumli remind sang sangai da na da lady hi wi khrachan hi Jena mi bing jena hip hop mata to the multitudes bing jena hip hop mata to the Lord Hosanna save us itum ning atang kui milu say Rome hi wi sarkar win itum ni kakkan milu say the atum na chiling un ro po in a vow the le jena itum na azing chiwi verse 38 le matai la ka hai chili itum na tuyara ka pa khwire de verse 38 19 with 38 chili akshi itum chibaji yangrum house hi bai Matai la ka hai verse aga zangdali chili tu yaraka proho mingli khara awungali kula mahai ranu kazing ramli chingri hai ranu kala chuik matai li tek matai mai ranu Blessed is a king who comes in the name of the Lord peace in heaven na tum kyak na chibaji observe sak layang Chewy verse li peace in heaven
Luke we account li tum na Lucan theology ba li tum na matai mai de yang kha salvation we mram chung sam phang re kala Luke we chapter 3 li tum na ong pa si ge chia Jisu Christ we genealogy ong pa khui de kala itum na chuin manga wa ong mai de itum yang si ge chia ka jing rao bing na Jisu Christ na ok thi rap ra kha tam li yaw ko hom atum li ramaran mi rapong mi ge chi reveal ra sa mi ge chi chile atum na khila sa how peace on earth peace on earth ka hili mi bing multitude bing na ki hang do peace in heaven chingri khai khalan ga hai Jisu ka pratam ni ba ka jingrao bing na ba cho okathui hili chingri hai rano gchi message ra khami de ka chu hosana pam sunday thang triumphal entry thang hi ba multitude ka tong achina Jisu ling ro khui laga thum na khiwau do chai ka ba peace in heaven ka jing ungram ni chingri hai rano chi wi wang de Jisu Christ na verse 41 li kata tam li and Jerusalem ba khangnai dam ni chap ka chi ana when he drew near and saw the city he wept over it Kiwang chapujido saying, would that you, even you, had known on this day the things that make for peace. Natumna achusi mikso hili, chingri kai kwira kamihi, natumna papta sasigachio chong. Takapihai lay the Bible li, chingri kai jatumna pamata kwitu, maramatumna okatui, midyang hinimang, yang hai the jishuli, chiwang and the kwira kami chingri kai jatumna pamata to kala, but now they are hidden from your eyes. Cho chi chingri khai ji achuba na thummi amikwina thada thum khai thada na thumna phapmatar legi chi thada Lord ka chi pa hili the Lord ka chi curious ka chi pa hi ithumna ot nt Old Testament New Testament li ladlui da jishumang li thumna rin ga ongpa si ga chi new community akoi ka jang da le de community ka thara ka sem ga ka shimkhur aka sem ga ka chiwi akhava mapu the Lord ta khai thumna pa khoi re chiwi wang ne Isaiah li thumna va pa kha prepare the way of the Lord. Akava mapu prohowi shongfunatum the prepare sama manlo datum the pakwire ching rai kachaitum the gospel ngira pakwire John the Baptist na ok thili ralaga and mara and our message our preaching je prepare the way of the Lord hanga hai mapu baji rara de ko natum the samatha maman laga aling ro khilo ali welcome sakhilo je prepare the way of the Lord Kachikatha mapudo, Kachikatha kavado rara the klipachi, Kachikatha curious ragi chido jaikava, new community. Shimkur katarakawi, community katarakawi, mapu rara the rad leg chiba. Chiwivang, Jishu Christiana, and a tilaga ring shock haitili. After Easter Sunday, ring shock haitili, and our sakang to bingli, Kathada and addressati how, brethren, brothers, the itumna. Gospel John chapter 20 verse 17 from the Pakwire brethren the chui mangaliba Jisu Christ na wisakang tubingli brothers brethren the maholak munichi servant rao the kohoi from the sampang re inaw ngarabing my children the pakapai from the sampang re sakang thu the kohoi from the sampang re ka Jisu Christ na tilaga ring sok hai ti liver and the brethren the hoti how they their brother, their sisters, the hang the klipava, shim kuraka, community kataraka semka kai, Calvary cross chuina, and a shilong dami hailaga, katar shim kuraka ringami kai, you jat makai lila, katong hilirazang by ko, covenant katar not we in a semkami hairko, the Jenachui members, Jewish shim kur sadazang hai katong awi, a kavaja, Jishu Christian satu how. Jishuna church hiwi, akuya agasada, and a mungtu how, and a late how. Chiwang, Jisu Christ na kihang, awi atam new community hi in a semka haurai chui atam ungsung khai ti liver and a kihang do my hour has come. Iwi atam rahir ko da an hang kleo the peace be unto you. Iwi chingri khai na tumni mi hair ko my hour is at hand. Iwi atam rahir ko da mahang rang la khain da an peace chingri khai message in lak mane. Isaiah li awi aming hi prince of peace. Chingri khai wi ungnaw ko chipahi function masalak mane. Ka iwi atam ra sungai ko ungsungai ko. Cho Jerusalem ni zangi gichi last week ra hair ko passion week ra hair ko da an kahang atam liver peace I give unto you. Chingri khai na tumni hair ko. Jena an tilaga awi exaltation ring shock hai ti liver awi greetings. Peace be unto you, peace be unto you. Legacy being achi hiwi multitude hinava. Og tu mang yang rada klipaji madakle awunga pahili og tu inatumna machuk tu hawgida. Manglawi raing rada klipaji mathaitu. Manglawi awunga kana raisa laganga tangkui kavaida hostility manglawi raisa da kliji mathaitu da atumne hiwi chingri kai klan haude
chui wang chui chingri khai je masam phang le Good Friday thang same multitude hi bing hina ali satat khwai crucify him ga jat na wow how de chui wang de ji na ka hang chi peace chingri khai na thum na khalan hai de yang na thumui na thum hai de yang ya da chila na rak chok de kala atung chili mi ping na thum na thai la pai mathai la pai thum na wow shok chi peace in heaven og ka zingram li chingri hai no achi to mi mirin hiwi new community gachi hili hiwi jishu Christian semga khai church ka thar hili hine ana akhwasa da mapu sa da the Lord gachi bahi ana sa da mungda khle hili ithum mi kya ga hiwi member sa da lekle yang ithum mi mirin ni chui chingri khai kya ga samphang lekle yang achi ithum li bare shi ka chung khalai da lai shimkhur gachi da church gachi da ram gachi da bare shi mangai maram bare shi wi ramli bare shi wi shimkhur li prata hogi da ka jishu Christally personal encounter sa hui laga ya iwi mangla hiwa jishu Christian hui mi la khai ko gachi wi assurance pa ji khui laga ina og thui hi chi ho hai la ka zingram ji iwi shim sa haure chi wi assurance pa ji samphang khui na wi thui ka hai kum kaya ko wi more 10 years 20 years we mangalina na sa khai more kaya ka chi ritla kaina yari lima phongsok lengla ka thum namang apam na wi mirin liba chap laga charuta laga zat ka sa mirin chi jishu Christian ina ong la vu ina mera phiu mi hai ra ko ga chi wi nali assurance mi thang chingri ga hai sam ga phang peace ga chi pa ji ithumi mirin ni ma sam phang likla yang question sang sangai na dai I chi sa wi mirin ng han sangai na dai a chi li ra sangai da kli I'm sure in the shi sangai here kipali ka condemn ka saba maning la ka negative ina ka kui maning la hili le da kali hili hiwi chingri khai masam phangrang chi ka chung zang da le re hiwi multitude na khabaw tha da cho og thui wi li chingri khai ma le lui la pro ho ra da khlai au nga pa hiwi chingri khai ba ka jing ram nga sa haw no iwi mang sa iwi nga da khalan khai ka chung le re de a chi pam sande hili chiwi chingri khai chi no wi iwi nga sa khu nga sa ngai nai kala ka khni li hang khangai ba chi ba the Lord needs it nali prohona dargar sakho guchi pahi machuk ngasangai nai nali prohona hili donkey hi master pajina rahoye rapoye akhwajina dargar sadli the mihawe chiwi donkey gadha na wi manghaina ana awi destiny atazanji basung sapte multitude ting ana kanaga Jerusalem mi korum shimjili hiwi gadha na wi tong laga wagazangde chikhibana mido gadha na chiwi akhwa bingchina akhwana mapu china dakar saye jaida athumna o I makhaning mapu iwi mirin hiwi mapu leidai da athumna mi gai wi wang athumna chi thada mi haude chi wi wang chi mapu ba china sijin khui laga gadha nau chi awi sagi je ot ka tong sa khui achi ithumi mirin hili nawi mirin mang maning la nawi li khamatha nawi li matha makeup chi nawi la sa ka thaila pai music sing a thaila pai nawi matui ka thaila pai nawi ka them la pai nawi degree la pai nawi lan la pai varena the Lord needs it proho china chi dargar sadalei da itumni rapo la ka chi itumna mi house ga chi mi ting li chi the gospel pa chi Jisu Christ mapu pa china tong khui la ka nawi lan we tung ne ana tong khui la ka nawi la ka them chi tung ne ana tong khui la ka nawi music ka them we tung ne ana tong khui la ka ana wa house ga chi ting multitude chi li chingri khai sam ga phang sare de gospel mawag sung malay mrade lege shiaping achi in the ministry sa zatakle hiwa the Lord needs it prohona dargar sadale akhwana wi mirin khami akhwajan dargar sahir da rapo hawgida iwi wang ma hai ngai limda in mi khaya tamni wa ana sichin laga ana than laga achi mi tingli it mi testify sa laga zatakle ne no wi mirini la chui aman ka sakse sa khui ngai ma khui na rang lakha no wi mirini la chui value ba je thai khui sa ngai Kanawali Romans from the Vapaka, Lord of the living and the dead. Jishu Christa akava the Lord curiosity from the young clipa living and the dead. Kati kala ring the clipping atum gatong away akava kachibaji ako the Romans 14:8-9 it mapaka sampangre Apostle Paul nakahangne Apostle Paul kipado Damascus song fully Jishu Christa tukui kai. Na wi mirinchi ili mi haulo da tukui gai chithangwina ana ting mili very we Jisu Christ wi chan ga pai hasok laga gospel share salaga kazat pa china kira hangdo jika Lord of the living and the dead ana phap ta khu yaude achi to me new community Jisu Christian stem ga kai church jiwi members akang sai da jai cover it me mirin hiwi akava mapula ye ga chipahi it na phaning khui se machu khui se yaron ngalawi mirin sa da le ka chi thaising khuyai laga na wi ngat
ขังเตยปงกจุงขลินั่นมิชชันนิชรุควิงรุมแล้วก็อินามาวาร์ซาลเลเดนาวิกเทมนาวิคเลจโฮสกแล้วก็มีทิ้งมีรินลีกาดานาวลิจิชนตรงขังสักท่าเดนาลีตรงสักแล้วก็นาวิกเทมนั่นมีใครจีตรงสักแล้วก็ gospel ฮีมีทิ้งมีรินลีตั้งขมังวินก็ฮอร์ลิคุยครั้งซาสิกิจไปอาริงทอร์อินิทัดชลากันยาริลีก็ต้มสังไงอาเมน